wherever they are, and we told them our online church, our friends in diaspora, na inyewe all the time you are taking on alama tutakoka kujerera mushi amemerekia kina kajim farodhi wagayo, all those people who have made it even to come to see me at home. Nashukuru sana na alama mutakoka mushi mutakoka it's all the same. Nimesema asanteni sana kwa muradhime kamiti ito. Thank you muno our able leaders kurutira kugwothe ginyako kinoga bio para krosa James nero gani unduire wake no agikinya handu anoga I really don't have words Karago. I really don't have words. Mimi niseme thank you our Reverend Sakayo, our able secretary, chairman Gaya Otoria Hidene na gatomo wikiro maundu gutwikagira ro nawe. Nimesema asante muturutanire na muthaimya cherushini twatinda na inywe na still mwashoka mwoka na guku. It has been a big day for us na ne wega ni ndo maundu mara muthemia mbere itu koguo ndiretikia Makube Salome, you do your part very well na mundu gutoba Joy Mushebe global event na Brandon na nyuma na wanyu make sure that we are good na adoito ado mushie mushi na mara turole me karau. Thank you muno and in particular governor Wanyada abadilisha negwetikira programa na idwe piu chairman governor akujirite gwire. They are taking this so seriously na nimekuruga na idwe muno mheshimiwa kwa muhea najira demugeithie na hamwe na idwe muno odumwe na asiaki. So amemereki to thank you ni guthina mbere gutwitanira ona ningi guthina mbere kwe maitu bitu macakayaini. Thank you very much. May God bless you all of you. Kila mtu na jina yake. Mbuzi ukiona mtu tu namwambia Bishop is happy na Bishop amesema asante. Si ndio hiyo leo hii? Ukiona mtu mwambie tu Bishop is happy na amesema asante. Hiyo tu ndio ujumbe wangu kwa sasa. Rose Pro kaide tukaito oyo tumitaka nasurua kana ndithe ogo muri gwire uga wana tolikie maundu maya mothe mathira nitwigathe na chairman ora mifujo yacio aheire nitumenyorie gucoka tondu tukinya turacira ndithe no nginya tugacokie mifujo yari na ira tuigire tugathikuririkane twata kuririkana shafashi oh akiri. But this is more than a sister to me. Imagine everything when she left for UK, she left all she had with me. No, I can't mwageti akilete dog ni gate hega. Ale mjamani. Now the tobi ale magia joka goda gogo tetri ocha ngadi. No ale mwega kugira. Thank you nawapenda nyote na I hold you deep in my heart. Bishop wako Bishop Kashara, thank you for all that. Na no goda kukidika ni chairman ile yake Bishop na anatuhira baadhi. Whoever you be in transport baadhi mkidika. Hiyo fili ina maguta. Kwa Bishop Kashara, thank you mono hivi umekaa na mimi na kanisa wito Kiabu, your wife and the family. Bereka upendo wangu kwa wote. Nimeshukuru sana. May God bless you. Watu wa priesthood chairman na wengine, I salute you. Nedakena Bishop Maina pelekea kanisa la Tasia salamu zangu. Nimeshukuru sana na nimesema asante. Ndio kana ado online ni maraigwa marioku. Nasema asante kwenyu. Thank you very much for loving me that much. Ginya moja ya furu kunene muraga na time yanyu. Ona ya kujira pole. Nashukuru sana kwenyu nyote. May God bless you. May God be with you. May God bless our nation. May God bless this church. Amen. Amen. Makofi kwa Bishop. MCG mimi ngukuonete guku wiha. Nathire. As kekone athire leke njite askofu nigetha aturikirie na benediction. Na kerebe muriithi. Ara ko muri ni mo ko lino. Ni dra no abu. Wakija kwa ko lino na ko alia. Mo ko mo ni de. Na kerebe muriithi.
ni arugama na atumia na 5,000. Wow. Wow. Amanya atumia makwada tepi. You can bear me witness at the Idafu. Nake chairman Ben Gedai neroga manatumia na 2,000. Haya, hela mdudu ugemwendete wetagwo Alan Moturi nake aroga manajwe na 5,000. Ni tuini murori ya Reverend Mwangi Zakayo waka maintain the priesthood. Ni mukore ni muroga mie. Aroga manatumia. Laini ni. Nake Reverend Mwangi Zakayo ni aroga manatumia na 3,000. Kutia muhuri na wewe. Nini tuini mwende takabori. Nini tuini mwende takabori. Atumia na mwende takabori. Demo mkamia kana tutigana nake. Haya buzi. Kolokete. Sigana. Giritano. Kama kachaji na siga gire. Mwatigia 10,000. Muhigia giri igana remwe. Aya. Ni modete Apostle Joshua wa Modern. Demonogami. Mantra iko mitore kiera. Tamaka Apostle Joshua na kenero kama na 5,000. Leo ngine join kwa dete mataro mamuduru hawe ta go Dr. Sharago. Ina mutimu dete. Na to ndo tikuye kwa mwana wako lino to kungete aduli. Dr. Sharago. Totigetia giridano. Kera dia gadrako. Totigetia giridano. Toru tuna itafai. Nigatha atumia makinyie girigana. Okwo nate. Idatu. Aya, nake Dr. Sharago ni aruta 2,000. Oyo nake. Gai teiragi atwaria. Atare inyato. South Africa ne kwenda uka. Ona modo le onyu ya South Africa. Anajia kwa kaburu. Soka Dubai. Korea sapa. Ando ha. Amta shikana. Nona kana na shira ide ko do agega ide. Oh. Aqui não tá muito. Dia não. Na que fala bui. Ni aroga mana inye na 2,000. Finally. Muti muhorero hero. Finally. Kwa motigetie diriye mwe. Nini join mo that MC mo fair call. Wapite. Agoro kita tagerwa. Aya motigetie 1,000. Agiriwe mweli. Tumamoto tunaenda bwebe. Akete magutiratu. Utoyo hodo wao. Wow. Na finally. Modo ya kwendaga amuru
Teresia mwisho biu. Ni mwanake uria mwendete muno Brownie. Etagwo Joel wa global events. Ngoja araruga na ladies. Anyita. Mena mundu mena kahika ugetagwo Brandon. Finally. Aya Brandon shikana. Yoko rukayo ni keta mwiki. Tira turesheri. Utagiri kile ni event kubanga ngadi. See you alive. Na ke Brandon ni amwogelera 2000. Ona hiyo hewe. Na ke Joel wa global event. Kai 1000. Shiriki kilio, may God bless you. Finally, Mheshimiwa Kiruga Guku Murugamiri munene wa kiama kia UDA Mount Kenya Region muhurani wa bomba wa Joyce Ibako na Stella Wajiko eguko ona Kenya tutashikana 2000. Mheshimiwa Kiruga kama natumia wanaomea nyumba akungeta dalili nitakweleza na ndiaruta 2000. Finally mwedia wa icio woma mutungatiri kanitha-ini witu wa priesthood etagwo mutungatiri P Dafashi Mohitagia muno inyu na mutungatiri P Dafashi ni arugama na atumia na 1000 mutimuhurero herwega gutire hindi kihunjio ge Reverend Mwangi kigiaga sama gitari na mundu ya rugarugaga ameni ngai ameni Amina Shiriki Giri mwe mutimuhurero herwega Doko ijana Kudugo uri Apotigani Kudugo turi Mundu ya bahutirio ni ngai agituhe handu turi hurukaga agicoka agikurukia na gaisi ogethi harathoro ima no kinya ore kora mundu uranekerwo cabi orai nimona goko turi nimona ni ndirario horo wa my brother tumite gicagi kimwe mutiri horo wa andu aciangi no mukire ndeto cia hunja mutikarie uyu no waitora ritu oka na ndio wega mumenyio oka kama natumia karakaide muri odumwe odumutowe muthuri uyu indo ciake na tugirana tukiria indo twiru madamu era na manama andu amathio ya andu atumete gicagi kimwe ni ithuĩ tũĩ ati andu aria arathime ni ngai itura ritu magitarwo ritwa ria hunja ritingiaga namba ĩmwe nginya ithatũ mathio aya yothe akurutwo mukorobia umwe na mibera ĩ na munyombe ore arugame na atumia akiri na thina don't worry maraka ngekuire mu utirikene kega takugia pesa ta Bishop Gashara na hunja witũ nĩ arutirwo nĩ Bishop Gashara
Shiringi ngiri kenenge 10,000. Na mutingehora roho. Ucio githimo korobio ngwe.